Runmawi TV clear tu te chibai ule Lalthanpuii kani a Chanchinthar ilongai thlang u ama sain chanchin langsar zualte Chief Minister Pulel du oman namzia le ti dan bun himkunga waime malakna ti chakturin sarkarin thingsul thea waime rama center sakna tur cheng baibel chezarwa man ani thu asoi waime inkhom puilian cheng kolon run sakordaya nei me ka bu in khan palaikal khomten kumsang ni somni panga achanga sangni somni pasari chunga central waime president tan pu arlel ngetan thang Bihar Assembly Lalthanpuii lau tura Mahagat Bandana Chief Minister candidate tan officially in Bihar Deputy Chief Minister Hlutea Rashtriya Janata Dal RJD Shwaitu Tejashwi Yadav chu officially in Khan ani US President Donald Trump chuan nilaini khan US chuan Ukraine in Russia ram thukzo ka long range missile man phalna apek chungchanga news report chu thuduk lau ani thu asoi chiang tuna chanchin kim changzokin Chief Minister Pulel du oman namzia le ti dan vun himkonga waime malakna ti chakturin sarkarin thingsul thea waime rama center sakna tur cheng vaibel chezarwa man ani thu asoi waime inkhom puilian cheng kolon run sakordaya neya manpui na he thu he nizan khan Chief Minister chuan asoya ILP chungchanga waime branch tin te chu an huam chung chewa mala turange nin waime branch tinin ma an lak chuan namdang ILP mo tu ten ILP dan an zom chatle zwal abe se thu asoi Chief Minister chuan waime le sarkar Hauhnar rihlo do task force tin nun tharle ani thu soin Hlutea short stay center le operation Jericho kalpui ani thu asoya waime member te chu eiruk na do puya somin mani chungkwa bulchana eiruk suma le thil te lo du lo ngam turin angena ni Pulel du oma chuan internet khovela kan chongkam kan du tui lo china kan milar le artist te kan soizui du dante amoi lo chin hle ti in namdang te po in he himin shat puyani ati a tuma mi felfam kim kan omlo awangin chintok in ei thiamang u ati bok zofa te hui khom konga sarkarin ma alan sa ni a suin Chief Minister chuan Mizo diaspora sel kan dina Mizo diaspora hub portal kan siam boka tun nai loka po Singapore na thoka te har sana kan bo zui sak ati bok ani Union Minister Parliamentary Affairs le Minority Affairs sangtu Pukiren Rijiju an dampabial by election lo tura BJP manifesto chu nimin khan west phaile nga atlang zara dampabial mi puiten BJP candidate Pulel mingthanga an thlangtling ani chuan dampabial maso na mutura alokal le tur thu asoi Pukiren Rijiju chuan dampabial mi puite hne misang angin kalokal lova in unaw pa angin kalokal ati a India ramin zalen na amu achanga kumsum sari pariat na a India sarkarin minority minister turin ke minority nge min da hi avoi khatna ani ti in congress hunlain marchak mi puite da poimo anni ngai lo thule Narendra Modi ka ishwai sarkara ero marchak mi te da poimo anni thu asoi dampabial maso na tura BJP Mizoram State President Dr. K. Bates thu soite an candidate lalming thanga thu soi zongjong te chu atakati hlotling tura dampabiala ama ngei kal ani thu Kiren Rijiju chuan asoya siaha mi puiten BJP MLA pani anneya siaha development project tamtak kan pe a dampabial mi puite hian development kan du ani chuan BJP candidate Pulel mingthanga hi kan thanangai atibok waime inkhom puilian cheng kolon run sakordaya nei me ka bu in khan palaikal khomten kumsang ni somni panga changa sangni somni pasari chunga central waime president tan pu arlel ngetan thlang pu arlel ngeta hian vote la sangthum somruk pakhat achangin vote sangkhat zariat som pariat amu a vote thi paruk a umbok vice president tan professor lel nutluang a thlantlin ni in ani hian vote la sangni zaruk somli panga achangin vote sangni zahni somruk amu a vote thi pani a central waime general secretary tan professor Malsom lian thlantlin ni in vote sangni zale pasari achangin vote sangkha zakwa somkwa paruk amu a vote thi pani a assistant secretary tan pu SF David Ngur sang zwala thlantlin ani a ani hian vote la sangkha zakwa somli achangin vote sangkhat za somruk pani amu a vote thi pasari a bok kumsangni somni panga changa sangni somni pasari chunga central waime treasurer tan engineer H du kima thlantlin ani a vote la sangkha zakwa somsari panga achangin vote sangkhat za le som amu a finance secretary tan pu MS Ralte thlantlin ni in ani hian vote la sangkha zaria somsari pani achangin vote sangkhat
somkwa pali amu ani waime inkhom puilian report atanga alandanin waime ahiam branch azara somni pasari group somli pakwa le sub headquarters pakwa a oma Mizoram pona Assam Meghalaya Manipur Tripura le Nagaland ta group le branch nein Bangladesh branch pakhat sajek branch aumbok waime member zongjong mi noi nga sangsari zahni le somruk pasari ni in hengzinga noi ni sing kwa sanga zakwa le panga chu mipa ani a mechia noi ni sing khat sang khat zathum le somruk pani ni in waime life member mi sing khat sang ni le somruk pariat le shwai tu hun choi moina dong to mi sang thum zathum somnga pani an ani Mizoram Tipper Association District Headquarters Kolasip le Joint Action Committee in Anlo Tumlok to angin tukin atang khan kong siam chat Putin vaireng te changa sai rang le Bairabi changa Kolasip le Konpui le Durtlang kong andanga chanchin bua sai lai thleng hian police in mi somni pali an manto Reng te kon kolase pa duty mi som pali vel chu police in an man nu a midang som an man belenia thudon ani a JSC Vice Chairman pu Lat San Chua chuan kong cha du awanga kong pui dan an ro chu a lotling hlenia soin kong pui cha an nei theina turin na takin an nur zel don ti soin mi pui hian kong cha nei an phu ani ati puan to angin Mizoram chak lang na kong pui poimo dan tum ani chungchanga hian nimin tlai khan Home Minister puke sabdangan thuthar theder tu te komin kong dan tum tu te chu an thil tum chhul turin angena mi pui tan har sana siam zonga malak na awmani chuan sarkari na chul anga ma alak tur thu asoibok Home Minister chuan Mizoram chak lak lu na kong pui poimo ber nili chung dan cha tum ani chu Mizoram Sarkar chuan cha ati lo thu le rem ati lo thu asoya kong siam chatura Sarkar le ain kol tu NHIDCL malak mek dante asoi Kolasip District Magistrate pu in Nizan Khan tu pek ti chhuakin National Highway dan cha chu dankal ani thu atar langa nili chung zoram pum ele barlak na kong dan pin chu mi puitor na na satak thlen thei ani awangin khapna thu pek chu chwa ani thu atar langbok ani kong siam chat phu ta kong dang tu te hian engtin nge ma an lak zui zel ti chanchim bua sai lai thleng hian sha thei alani lo ani Vo in chnu khan run moi thudon danin khamrang kong chelaya namdang ta ve motor hnu chwa an tumna lama anin tawa nunna chan pakhat omin nunna chan hi konpui hospital a postmortem turala kani khamrang VC le waime ten chanchin an shiat vele amuna an buai pui ngalin chanchin bua sai ani lai hian chanchin chiang jok ngai chan me kani heti lai hian Kolasip District Tippers Association chuan kong chhia awanga thina hi a thlen kan hlau awangin kong bloka sarkar nor kha kalpui reng kan ni anti kong lek tok na tu le kong siam khat na tu ni atam tak ni tam tak an mu be ko state dang te angin Mizoram ma po hian na ko na hun kong siam tu te hian an mu be ko chu bak chuan he kum tam tak kan lo nor kan lo boy oi dia hian di ngai na kan shelo ma boy dia he thil hi kan lo rel chuak ta ni ti hi Mizoram Sarkar le helai pung khom ten milo fiat sakse kan wa kan Home Minister som tak po voi nia mingen na kan sia kan lo em voi nia yen li thai en kol tu hian Mizoram a hian double tax kan choi ni Mizoram Sarkar wa yen double tax choi hi Sarkar mi le sa le pol dang hian ve kherang em kan selo an kan kan road tax pe po du khop lo kan ol man le sela tax min chu saktu Sarkar hian voi nia hian kong tha min pe ve tor se chuk kan do ni min pia lo ga motor sa thum le som ruk chuangin sai ra kong si apal kang ti kan ti tar som tak press conference a kan sia khang song sai kha kai so ken nan hian ti seleng sa ge an kun exam an nge an kun chumi atang chuan Sarkar a hian seleng sa nge lu an tam khapasin di khatali thai en kol tu te la kan tax sun lu hi atam khapasin Mamita tlom ngai po le Lalthanpuii ezong pol ten kong siam chat phuta October ni som paruk sangni somni panga atanga mamit paltlang kong puite andan cha nuwa Sarkar atanga malakna an hmuta ka wangin kong dan chu anti top lailok Mamit le aizol inkar kong chelutuk thom chat konga Sarkar malak na chu lung oi thak thokata an ngai thu le an enjui zel tur thu mamita tlom ngai po le Lalthanpuii ezong pol te chuan an soya mamit po tu kong dang mamit le Bairabi inkar te mamit le tuidam inkar kong te po arang the ang bera khoi chun zom turin Sarkar an nge na ni mamit le Bairabi inkar le mamit le tuidam inkar kong chu tun thani somthuma endik le antuma
heta an hmuda na zirin an kalzel dan turpo an ngai to ho le do ni in an soibok. Excise and Narcotics Department in October ni somni pani sang ni somni panga tlai dar li khan bongkon south methamphetamine K0 point pakwa pani pariat le anei tu nia pu mi pali Lalthanpuii kumsom pariat le ramha ka kumsom li pathum le lelbiak twang kumsom thum pani munmel cha champhai nia inchal vek le mingthanza mi kumsom li panga bongkon south aizol omnia inchal te anman. Methamphetamine wangaman tehi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 clothes hana thu boy samsak anni a October ni somni pathum sang ni somni panga khan korta shwai ngalan ni Mizoram Sarkar le Central Wai me thokdunin Mizoram rui hlolu tur do be pui Operation Jericho an kalpui me ka Mizoram Police Excise and Narcotics Department le Central Wai me ten theitop an swazel thu an soya September sang ni somni panga atanga he be pui an kalpui atangin methamphetamine kg somnga pathum point pariat an man to ni in thunei tu te chuan an soi September sang ni somni panga atanga Sarkar le Central Wai me in rui hlo be pui an kalpui atangin heroin kg thum point pariat pakwa an man to a ganza kg somni pariat point pasari pakwa man to in ruina ata na man chin khudam doi cough syrup sangkhat le za an man to a alprazolam mum sangkhat zanga somni pali le nitrazepam mum sangni zanhi somthum pali an man to bok ane MPCC President Pulel Thanzaran nimina Central Minister Localin Central Congress Sarkarin Mizoram tan engma antilaw ni in asoin Central Congress khu District Council min petu UT min petu State min petu anni ati West Phailing din thar bazara campaign khu honna hun aman puina he thu he vo in khan MPCC President Chuan asoya State BJP President Dr. K Be Chwa Chuan nimin khan Central BJP Sarkar khu engkimin petu ani ati a Mizoram masona soitur chi shang airport medical hospital stadium baka ram masona shang min petu chu Congress Sarkar ani ati bok Pulel Thanzara Chuan Chief Minister in Tenzol thengarel kong siam nan cheng weibel chesangli anda ati kha amumang ani karing te in Mami district chu district soi kan du big atan aspirational district ta Congress Sarkar in thang ni in asoi MPCC President Chuan MNF candidate Dr. Lalthanpuii anatho tarlan na a referral hospital thalak atilang ne soin he hospital hi MNF Sarkar masa khan an sachhelu tuka ar ina an chwa a an saklai indik tu te anon kalain damlo der te an lo da a ma se fund local tur kha an sakchat em wangin Central Chuan anti top ati a Pulel Thanhol Sarkar alopian khan din tharin medical college kan chwata ani ati bok Dampabial by-election na MNF candidate Dr. Lalthanpuii thantlin ani chuan aspirational district din hun atanga khai chuak tura theito pahmalak atum thu asoi Lungphun Sheichuk West Lungdar Khorihnem Chungtlang Rulpui hlim le trazolte atlona he thu he vo in khan Dr. Lalthanpuii chuan asoya niza in hlona mumal zoka kalpui ani theinante shiselna lama dampabialin ma ason theinan le bialmi puin olsam zoka health clinic an nei theina turba ka PHC le sub center te thoktu indai lona phushuk tur te ahmalak atum thu asoi ani Dr. Lalthanpuii chuan education sectora thapui ka tho angte in education choi ka nan bial chung school building ti changtlun konga te din mun thazo ka hlan kai ngai te tan ma alak tur thu asoya zirnalama mason nan bial chunga college din theina khwa a college din tura malak atum thu asoi bok thlantlina ni chuan political party a thlar don lo ne soin khotinin anmamo a barzon le development shanga an ngai poimo bigte VC le NGO le party zongzong nen inron khoma ramana an siamte tihlotling tura malak te chu anama satur ani thu Dr. Lalthanpuii chuan asoibok ani National Health Mission Health and Family Welfare Department Mizoram le Selco Foundation Changkopin Mizoram Health Center zongzonga nizung chakna manga power siam chhuana an bun kim National Health Mission na Mission Director Dr. Lili Chakchuak chuan ni zung chakna manga power siam chhuwa chuan hrisel na lama thoktu te hna ati chakin wantlang mi pui mun kil khorzo ka omten hrisel na lama changkai takin an mang theidon ti asoya Mizoram mi pui district som pakhata omten naw nei le naw pang hrisel na shidana le thil danga ol samzokin an mang changkai theito ang ati
hengbaka hian electric eng khailak tur laka avendo na wangin kong tamtaka mason na athendo ni in asoibok Health Department na Joint Secretary Pilal Runmawi in asoidanin Silco Foundation in Mizoram District Shangshanga Health Center zanga somthum Subcenter le Health and Wellness Center zathum somsari pakwa Primary Health Center somruk pakwa le Health Clinic somriat paniate Solar Power System andati soin Directorate of Health Services a walk-in vaccine cold storage po bunfel ani thu asoibok ani Zoram pon chanchin lo ngai thak chunzomang u Bihar Assembly in Lalthanpuii lo tura Mahagat Bandana Chief Minister candidate atan official in Bihar Deputy Chief Minister Hlutea RJD Shwaitu Tejashwi Yadav chu official in Than ani He thu hi Congress Shwaitu Senior Ashok Gelotan vo inni Khan India Block in press conference anei na apuanga he malak na hi alliance chunga boina umte chinfel tumna meeting nei ani nuati ani nikhat kalta Khan Gelot hi Congress Shwaitu te chuan patna antira he hi changwal pol chunga boina umte ti zia umna atana ni a abik takin seat in sem chungchanga boina achhuak fo ani Atlo chung hian gelot hian RJ Dishwai tulokte akoma hengzinga hian lalu prasat yadav le Tejashwi Yadav tipo antela block in pum khanna chu atichiang ani All India Congress Committee AICC in Senior Election Observer atana arwat gelot chuan an thoho na chunga harsan na umma se thoho na chu anget reng ti anem nget ani Hemi Mahian CPI Shwaitu Ram Naresh Pandey chuan Tejashwi Yadav chu Mahagat Bandan Official Chief Ministerial Face ani thu asoi chianga poster emo soisel na emo chungchanga boina mapiang chu anol ani Pandey chuan Changrwa Shwaitu te chungchanga zona zongjong chu thil diklo ani thu asoya in Lalthanpuii atana an campaign na Changrwal pol te inpum khanna chu asoi non le ani Mahagat Bandan Press Conference nei na RJD Shwaitu Tejashwi Yadav chuan Joint Press Conference kan neya NDA a hian Nitish Kumar chunga diklo takathil ti ani a Joint Press Conference pakhat ma nei alanilo Kaini Mahagat Bandan mipuite hian government siami mo CM ni emo chau kan du lawa Bihar siam kan du a chuwang chuan kan omdu na ni Mahagat Bandan member zongjong te chunga lom thu ka soya embase ang takanun pui turin thei top ka chhuanga tuna sarkar na chelme ki kumsom ni zet chu kam pai chhuak ang atibok heti lai hian Bihar in Lalthanpuii atana Congress Observer Ashok Gelot chuan Amit Shah li an party president he na hian tunge in Pol Chief Minister Mel chu zo kan du ani he kan thil phut ani a achan chu in tlan hi chu ti lai CM Eknath Shinde kai shwaina hnuaya be ani kan hmu wang ani a ma se anwa chuan Chief Minister atan midang thlan ani ti kan she chuak ta ani ati Telangana Hyderabad mi pakhat chu April thakhan construction sectora na thoktura Russia rama akal chu a job agent in anbuma wangin Russia le Ukraine indona kara atang Hethil thengi Mohammed Ahmed Tiashiatani a indona matonga indautir ani ne soi ani atan nu hian anupui afsha begam chuan Ministry of External Affairs ne na kumsom thum pasari mi Ahmed San chhuana tura pui turin angena Russia man ani thule combat training a lutir ani thu soini in NDTV report chuan atarlang External Affairs Minister S. Jaishankar ne na lekha athona afsha chuan Mumbai consultancy firm pakhat chuan apasal chu Russia construction company a na adil ti asoya asoidan chuan Ahmed hian he inrem na hnuaya hian April sangni somni panga khan Russia thleng ani apasal chu thakhat don lai na thoklovin aoma midang somthum nen mun hlataka son anni a ralthuam training nei tir anni thu asoibok training nei zo ami somni paruk chu ramria Ukraine sipai te beiturin shwai anni ramria shwai ani lain Ahmed hi sipai lir thei achangin azwang tha a heiwang hian akeding lam atliaka abeidu lo ma se Ukraine sipai te do tur emo tha emo tura vau ani ati afsha begam chuan apasal chu rang taka shwai hodan turwa manasiam turin angena chungko enkol tu chun ani thu asoiboka an chungkwa hian anu zengle amali an fate pani kumsom le kumlimi te po antel ti asoibok Russia rama soidanin ameta selfie video record ta chuan abula training nei mi pa somni pangazinga tunthlengin mi som pasari an thito ti atar langa Indian pakhat po atelani kanom na mun hi ramri ani a indona po akal me kani indo turin minwawa keile midang chural thwam an ko mu a kakonga silayan da a minka panga jonin mintilhum ang mayin minlanti rangti an soi ani ati
video chana atan Moscow India embassy councillor tadu mamu chuan embassy chuan ameta chanchin kim changchu Russia thunei tu te hna a thona Russian army hna changin chwa masak adil ti asoi heiba ka hian him taka India ramashwai kir anni theinan angen bok official chuan embassy hian Russian army a India national case zongzong chu angai poimo ber angin alo enfia vekani ati official chuan ameta chungte chu masona engpo sha tir zel anni tur thu asoi bok thamasa khan India chuan Russia chu tun hnaya sipailak lo thar India mi somni pasari dang chwa tir turin alo ngen to bok heti la hian foreign ministry thupang tu Randir Jaiswal chuan New Delhi a chung ko sang sang atangin reporter adong ti anem heta Russia sipai te zinga India mi tamzok an ti atar langa kan sha danin tuna hian India mi somni pasari chu Russia sipaya an meka he thil chungchanga hian an chungte nen po inbyang na thatak kan nei ani ti in September ni somni paru khan asoi ani US President Donald Trump chuan ni lai ni khan US chuan Ukraine in Russia ram thuk zoka long range missile man phalna apek chungchanga news report chu thudiklo ani thu asoi chiang Trump chuan US chuan chu tiang missile tenen chuan inzomna anei lo ati a Trump hian The Wall Street Journal in news report asoina ani a US official te hming shat lo te tar langin Trump administration in Khotlang ram changrwal ram ten Ukraine in long range missile chen khat apekte aman khapna ali sakni in asoi Trump chuan USA in Ukraine chu Russia chung thuk taka long range missile man aphal sak chungchanga journal thon thu chu thudiklo ani thu aziaka Trump chuan US hian chu tiang missile tenen chuan inzomna anei lova khoi atanga lo chuak po ni se Ukraine in enge ati angti po anei lo ati bok Trump hian ma in US a Tomahawk missile thon adu lova hei hi NATO Secretary General Mark Rutte Trump amua Russia ne na boina chuak mek zinga Ukraine Tomahawk cruise missile pek lo tura President Thutlung na chu a thlop thu asoi lai ani Trump chuan Tomahawk khi Lalthuam chaktak ani lain a boi thlak awangin hunrei lo ti chungin Ukraine tan chuan man tlak ani lo ti na ani ti in asoi fia hemi ma hian US Treasury Department chuan Russia Oil Company lian pakhat Rosneft le Lukoil te chu shek na asiama he thu hi Trumpan Budapest a Putin ne na summit voi ni na nei tura rahman na anei chu a chhul hnu loka ani meeting nei chu adik lo ni in alang ti le masona theilo thu asoya ma se na kin loka in biak na nei thei tur chu ain hong reng ani thole ni khan White House a thu asoina Trump chuan meeting manral ka du lova hun khoral ka du lo chu wangin enge thlengdon ti kan enang ti in Kremlin thupang tu Dmitry Peskov chuan heta hian atir lama chuan hun bituk mumal taksia mani lo ati a inbua saina angaya inbua saina na satakani ati Russia Foreign Minister Sergei Lavrov pu in Trumpan in ka haiti top ngal aphut chu Jahau na thupui alo ni le ta ti chu August tha Alaska a Trump Putin summita anin rem na ne na inkal ani ati bok khati zong kha Chanchinthar kan puan theite ani e